loto nei ua whaingata faamangalo mai. 𝚘𝚒𝚍𝚎𝚘 faamangalo mai. 𝚘𝚒𝚍𝚎𝚘
Hallelujah. Ono minute te ele tula sulun le taeao ile swafa man malo tato li o Yesu Keriso e toyo falofa tua ile tautua mla unanga le tato Malū taeao faaleagaga e taeao te itas faafelo yatu ma faatu lima atu ile swafa sisi esi o tato tapausili langi le on faifoi on tato to e laulua fasili faailuga o pe agalugalo o le ea ia o tu maupea le alofa ma le faamalologa le atua isi o tatou aiga faafelo i atu tatou aiga o le faatuatua le tino keriso le fanau pele iesu maloafua ai laua maua i lona alofa lenei foi taeao fou e le mafai ona faagaloina o le faatalofa i ao sinasina o si o tatou atunuu i tamanu tina matua o loo faapena ona tuʻi i le tapuaʻiga i so o se maota ma so o se lawa ia ua se manuia o Samoa faafetai lautou tatalu faafetai lautou faanono manui le lii ia ua se manuia o si o tatou atunuu pele e le faagaloina foʻi le faatalofa ma le faamalo lenei taeao i auauna tofi le tua i so o se tovine ma so o se fatafeitaulaga malo faafetai tatalu malo faafetai taputapuaʻi ia o alofaiva le ʻaufaigaluega tama whanau o Samoa aua le folafolaina o la tala lei e whatalofa atu fo ili nei taeao tatou company po tatou sponsors o lo langolangoina le tatou au nanga ia iai le angalilei o le tua e tusa ma la o tou ngalu e mawhai la o tou langolango i la o tou fesoasoani aua le moli o le tala le lei tulu ingo le lila o langi mai se lava nei o tatou tangata Samoa e se atu tatou faatalofa lenei taeao i luga o pega tafailangi ua le maua atu nisi o le tatou aiga ia e faafelo ai atu le suga o le faafegaiga ia luilua mafuta mai Melbourne Australia faafetaitele malo le soifua manuia lenei taeao i le suga o le faafegaiga faatalofa atu foʻi le suga ia savali salu mafuta mai lenei taeao faamanuia tele le atua i lau suga ma le aiga faafetai le auai mai e faatalofa atu foʻi le tina o le aiga mafuta mai lenei taeao e o te alofa tele mo oe ia feiloaʻi i se taimi o luma e faatalofa atu foʻi le tina ia onolina mane faafetai le mafuta mai manuia foʻi fuafuaga o lenei aso faatalofa atu foʻi le uso auauna le suga ia lauvi josio faafetai le mafuta mai ia talitonu o manuia oe ma le aiga malo foʻi le faamalolosi le atua ma lona finagalo e faatalofa atu foʻi lenei taeao le faletua ia nuuao ai o mata sipaia ia faafetai le mafuta mai lenei taeao manuia tele fuafuaga o lenei aso faatalofa atu foʻi le auauna le atua suga le faafegaiga ia fiu vaa saipele ma le faletua ia ana faafetai foʻi le auai mai lenei taeao ia iai le agalelei o le atua i fuafuaga uma o lenei aso tatou feiloaʻi i le aso sā taupuleola i le alofa o le lii faatalofa atu foʻi lenei taeao le tofine i le lii valasi tunia ia malo soifua manuia malo foʻi le uso lenei taeao ua atu te fai tonu o le aiga malo le fai o le faiva ia mai se nisi o le tatou aiga ua lē maua atu i lau vaai ua lē au atu lau vaai i lou suafa ia talitonu o le a lē afāina le i lou finagalo ia faamanuia tele le atua ia e tusa o lou auai mai lenei taeao faatalofa atu foʻi le uso auauna suga saute teni mani mafuta ma lenei taeao malo soifua manuia le osoga tiakono ma le faletua ia malofo le uso lenei taeao li ia le atua o le tatou faamalosi lenei taeao na ua e silasila mai luma o le tatou poukalani ia o se auau lea o le finagalo o le atua mo i tatou
lona fesoasoani mai iā te i tātou ne foʻi aso o tātou feagai pea ma le folaunga o tātou feagai pea ma lavasiga o le vaiaso ma le vaiaso a o e folau foʻi le valaau o le atua iā te oe o le tātou Malū taeao faaleagaga e iai pea le atua ma oe. God is always with us. No matter what, whatever condition you're in, whatever circumstances of life we face, the good news for all of us, God is always with us. O la fo ile te tele mai o le angi mai o matangi ma whawhitauli angi vale o leolanga ma mea o lo tutupu i lea whainga malo ma lea whainga malo o te tauatu sa molo watu no pele whanau o le tua o lo o iai pēr le tua ma i tātou pe ia ona fola mai e ke riso e maua fo i o tau e puapua ngā ai o te iai pēr ia te o tau i asa uma. God will never forsake us. God will never leave us. He is inside of you and me. O loo a fio le tua i totonu ia te i tātou e nate le tu wina i tātou. Lea la ua e silsila mai lungo o tātou polkalami. Lea ua ia ese au au o le whaamalosi o se whaalai au o se toi whaamanatu. E iai pēr le tua ia te i tātou i taimi uma. Whatalo whaatu ia lani anae paila, whaftaila mafuta mai. O le tātou tusi nāul ki nese, lom tāu po 5 whai upa su 5 ngā ilua suma le ono. O se tala ua masani lau whaitau, o se tala ua iloa lau whaitau tusi pa ia. Ia ua mawhai ona toi whesoso ani mai le anganga o le tua. E toi moli atu i lau loto ma lau finangalu. O loo whaamawhanawhana mai pele tua. O loo anga le lei mai pele tua. O loo asi mai pele tua. Ia te i tātou lana whanau. Melea, awane ngalo ia te oe a oe folau. A oe ta moe i le wala au o le tua. O loo iai pea le tua ma i tātou. Le la ua tātou a ngai le upo le tua le taeao. Mai tala tuspa ia ua iloa e uso Iosefa ua oti lo lātou tamā. Lea ua whaamtala loto. Whai mei ia uso Iosefa ia te i lātou. Le ua tala noa uso Iosefa wa le ua lātou iloa ua oti lo lātou tamā. Whai maila i o tala tuspa ia a nei e wha loto mai o sefa ia te i tātou. Mana matua tau i mai ia te i tātou. O mea leanga uma na tātou whaia ia te ia. O le manatu lea na o i uso i o sefa. Na o i o lātou loto. Ma lātou wha apea ane. O lea ua mo oti tātou tamā. A nei a angalenga mai o sefa ia te i tātou. Mana tau i mai ia te i tātou. E tuso mea leanga uma na tātou whaia ia te ia. Ia le li. O le ata fo i lea o le tangata e fau leanga. O le ata fo i lea o le tangata e whai mea leanga. O le ata fo i lea o le tangata e whapena ona lama i lona uso. E iai le taimi e manatu i whai lona loto. A nei a angalenga mai le tangata i atea. A nei a le toi manatua mai au le tangata lea. E whapena lava langona a o manatu e puna whanau i tangata e ola taula malama. O tangata e whai mea leanga i lona uso. E tupu ai manatu whaapea. Amene. Lea laua, wai loe uso Iosefa ua oti lo lātou tamā o Iakopo. Lea laua whapeane leise ali i leise wali. So lei, a nei e tau i mai e Iosefa i ate i tātou i mea leanga umana tātou whaia i ate. A nei e whaaloto mai Iosefa i ate i tātou i eleli.
Ona whapea leo o leisi au wali i se i o tātou awe le whi au i a teia. Ma whapea atu i a teia. Na polo ai mahi lo tātou tamā. Ai lei maliu o ia. Ia whapea o nou tau whai atu i a Iosefa. O te ai o iatu i a te oe. Ia e whaamangaloina leanga au uso. Malala tau ang sala. Awana la tau whai mea leanga i a te oe. Awana lātou wanga leanga i a te oe. O mea uma sa lātou tau pule pule i a te oe. Lea ua avatu la lātou poloa i lo lātou tamā. I a Iosefa. A nei a hanga leanga mai Iosefa i a te i tātou. Amene. Wana lātou wanga leanga atu lava i a te ia. Lea la ua. Wa tau mawhaile wali i e awe le lātou poloa i a Iosefa. Ma le tala la lātou tamai le ioti. Ia o tau whai atu i a Iosefa. Ma tau te ai oi atu i a te oi. Ia e whaamangaloina. Leanga o uso malama tau ang sala. Ia le li. A wana lātou wanga leanga atu lava i a te oi. Lea ma tau te ai oi atu a Iosefa. Ia e whaamangaloina leanga au na nei a lea tua o louta mā. Uso leua sa o itala foi lea a. O leua whawhau leisi leanga i lungo leisi leanga. Amene. Wau leua otilo la tuta mā. A leua la tau avele fe au ma avele poloa i a Iosefa. O le upu lea le lātou tamā i a te i lātou. E o e ai oi a Iosefa. E o e whapena ona tangi atu i a Iosefa. Ia whaamangaloina i lātou. E tusa ma la lātou angasala. E tusa ma le lātou wanga leanga. Ma ai oi atu i a te ia. Ia whaamangaloina i lātou wa o leua. O leua pale ma Iosefa i tofi. O leua tu ma Iosefa le manuia. O leua i lalo uma le nuu ai kupito le taitainga Iosefa. Ia le li. O le ata leo le tangata fau leanga. O le ata leo le tangata taula malama. O le ata leo le tangata mio leanga. Tatou wa aila inga inga le tangata Iosefa ina ua o atu ona uso. Ma whai atu le poloai. Ma whai atu le whi aua la lātou tamā. E se le mātango fia mo le tangata ai moni la no whamangalo. E se mo le mātango fia le tangata ai moni lo na alofa. E se ma le manuia o le tangata e whapena o na leto e manatua se mea na whai e tangata i a te ia. A le whai mai tala tuspa ia o tuso Iosefa ia Iosefa. Ai tangi lotu tamalo. I ia leli. Leo o atu o noso. Ma whaapa i lumo Iosefa. Ma lato whai atu i a te ia. O au nei mato nei. Ai tangi lotu tamalo. Ma whaapa ifo i lono lotu. Talo fai. I heleli. Mai leo Iosefa i o nauso. Ia o tau loto te tele. Awane o tau mātata. I heleli. Leanga o tau na fai tonga fiti e leanga ia. Ai awane ngalo ia te o tau. O lea tua na sau nia le mea lelei. O lea tua na fina ngalo ia i ui lelei. Ina ia whao laina ai o le nupo e totele. Whaatasi ma oto. Amene. Vi ia leli. E se mo mole mānai a mo mole tangata i eile tua. E se mo mole mānai o le tangata o lo o muli tai ai le alofa o le tua. Wale polonga Iosefa ono le mena whaia i ono uso i a te ia. A le ua polonga le wale ia ono le latou mea na whaia Iosefa. I ia leli.
Ameni. Mamol tangata e moni le lofa, moni le wha mangalo. Moni lo na lofa ilona nu, moni lo na lofa ilona ainga. Ia leli. Aia. E o atu lea wali ia ai tangi lotu Iosefa. Ta lofa ia te outou. Awa outou na whaitonga fiti outou ia leanga ia. Ai aua ne ngalo ia te outou. Na sau nia e le tua le asole ne. Ina ia whai au ma whaola ia te outou. Ameni. I ia leli. Meli Iosefa. Talo whai. O lewa no wha mangalo ia te outou. I ia leli. O lewa no wha mangalo ia te outou. A lea lava tau te polonga i le nei mea. Meli Iosefa i one usu. O te alofa ia te outou ma wha maoni. O te tausi ia te outou. Ma o wha mawhana whana atu ia te outou. Amen. Vi ia leli. Praise the Lord. Te lomo mo tangata i yaile tua, e yaile saolo tonga. Mo tangata i yaile tua, e yaile manuia. So tangata e yaile tua ia te ia, e yaile file mu o le tua. Amen. A leo atu le wali ia malalato manatu, a anga leanga mai Iosefa ia te ilatou. Mana taui mai ia te ilatou e tusa la lato anga leanga, nai te malama le tala. Whaatawina e whai palonga. Lafo le lua. I ia leli. Ai maisi. E mea matautia na whai e ona uso ia Iosefa. Leo walato wa. Sau lona ofu le toto ma ave lo lato ta mama whai atu ua oti loa tali. O le pele i le loto to ino Iakob. Amen. Ai mana tua mai. A tātou wa ai whaaleagaga i le event lea. O lewa malingi lo i mata le toi inga i lungo le ofu o lo iai le toto. O lewa mix whaatasi le toto ma lea. Ma le vai lo i mata le toi inga. I ia leli. Nea lau tu lai mai Iosefa e whai pale mia tu lai mai le tofi o le malo ai pitu. Ai koe sa wali atu lo ma le wali ia. So le a nei a wha loto mai Iosefa ia te tato. So le a nei a taui mai Iosefa ia te tato. Mele a tato mo. Ave le polo a ia te ia ma le upu al tato ta mai le i Malū. Sei ai o iatu ia te o Iosefa. I ia leli. Kusa le ua whai ele wali i ele mea, whaapea i Iosefa ai o le upu o le latou tama. Ai le iloa o latou a upu, a le ua mo whaau i lungo le toi ina. Amene. Vi ia le tua, rawinga na le tala a, wale polonga i Iosefa ona o leanga na whai o na uso ia te ia. A le aua koe polonga le wali ia ono le latou anga leanga na whai a Iosefa. Ameni. I ia leli. Mai la ia Iosefa i ona uso. Vai outou. Tole. A fua le tala le tuspa i aua tangi. Ona tangi lotu ai leo Iosefa. Ma whaape atu i ona uso. Wa lewa no whaamangalo i a te outou. Aua tau te matata. O outou na whaitonga fiti i a te au. Ai aua ne ngalo ia te outou. O le atua na tāpena ina le asole ni. O le atua na sau nia outou. Ina ia whai au ma whaaola i le nuku e to o teli. Whaatasi ma outou. I ia leli. Oka okai. Le o atu ma le masau salu. O lea o atu ma le atu wali. O lea o atu ma le mauti noa. Ai o atu ai tangi le tangata o loo iai le atua. O te ofo ia te outou. Mele o te tausi ia te outou. Ma o mawhana whana atu ia te outou. Ia outou loto te tele. E le o au a o le tua na sau nia le asole ni. Ina ia whai au ma whaaola ia te outou. Amen.
Ni ieleli. Ni ieletu. Melio tala Yosefa. Awane I mata tau outou. Ni ieleli. O au nei o te tausi lava I ate outou. Ma outou whanau. Ni ieleli. Fe mei o lefa I atu tala ta malo Yosefa I o nausu. Aua wha matala loto o ia I ate I latou. Matau tala le lei atu I ate I latou. Wow. Hallelujah. Ese le matango fio le upo le tua. Matala tuspa ia pa feitau fa pertania. After pouring Jacob, Joseph returned to Egypt with his brothers and all who had accompanied him to his father's burial. But now that their father was dead, Joseph's brothers became fearful. O lewa, ngā oti au Iakopo o loa male atu atu wale I loto le wali ia. Na on ta oto to la tau ta mao o male fefe le loto le wali ia. Palanga fo inga fai uma la tau mea ia a ola lo la tau ta mao. Ala me ua fefe, lele me ua atu wale. Amene, leanga fo e leanga uma la tau mea na fai ta. Amen. O latou tau pulenga ma latou mea langa umon whaia Yosefa. Leo o toi fo'i mai a te I latou. Awa o leo ta oto tula latou tama. Sa whao ngai leo wali ia. E whao o I latou tau pulenga le tangata Yosefa. Amen. But now that their father was dead, Joseph's brothers became fearful. Now Joseph will show his anger and pay us back for all the wrong we did to him, they said. Ewa aile ile me leo puna whanau I loto leo lia. Walato manatu. Talo fai. O leo wa maliu le toe ina. O leo wa alu le toe ina. Ai a nei a whaamtala. Wha loto mai o sefa I a te itato. Mana taui mai a te itato. Wow. Amen. So they sent this message to Joseph. Before your father died, he instructed us to say to you, please forgive your brothers for the great wrong they did to you, for their sin in treating you so cruelly. So we, the servants of God, of your father, beg you to forgive our sins. O le ua, whawhau watu lespepelo I lungo lespepelo. Amen. When Joseph received the message, he broke down and wept. Lewa. Wa matua I manua le loto le tangata o le tua matangi lotu. Then his brothers came and threw themselves down before Joseph. Look, we are your slaves. But Joseph replied, don't be afraid of me. Am I God that I can punish you? You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to his position so I could save the lives of many people. Don't be afraid. I will continue to take care of you and your children. So he reassured them by speaking kindly to them. Peon tatou whaasoa taeao nei. O leo atu le wali ia manatu nei taui mai o sefa e tusa manalatu wanga leo. A nei a lea lofa mai o sefa ia te ilato. A fe mai le tala I o sefa I leo li ia. Ai o tau. No tau fai tonga fiti ma le manatu e lea ngai ia. Ai awane ingalo ia te o tau. Na sau nia e lea tua le aso nei. Ina ia fai au ma faaola ia te o tau. Amene. Ina ia faola ina le nuku e tō tele. Aua ne I mata tau o tau.
Wa o nei lava o te tausi ia te autou. Ma o tau whanau. I ia le li. I ia le tu. Ameni. Lea laua. O lea ua angale lei o sefa i o nusu. Le tangata o loo iai le tua. Ameni. Mai leo tala tuspa ia. Sa nofo i o sefa i ai kupito o ia a toa male aingo lonta maa. Ua o atu lona soifua i le selau ma le sefulu o tausanga. I ele li. Mai wa ia i loa atu lea le whānaua e wharaima wa o le tupulanga i tolu. Le tangata e iai le tua. Mai tala tuspa ia o le whānau fo ia a makiru o le atali i leo manase na sapa sapaia i lungo o tuli vae o Iosefa. Amene, nono winga na o le soifua le toe ina a lewa wa iai le tupulanga tasi, tupulanga lua, o atu tupulanga tau. Me leo tala Iosefa i ona uso malona ainga, ma le ainga o lon tama. O au nei o le a otio a o le tua, e asi mai lava le tua i ate o tau. Mana aveina ai o tau ai le nuu, nei i le nuu na tauto ai o ia i ate o tau. Koe whaafo ia i o se whale mei luma i lea, i le polo misi ma le folanga le tua i ona tangata. Na tauto i le tua ia Abraham, na tauto i le tua ia Isaaku, na tauto i le tua ia Jakobu, lea na tauto fo i le tua ia Iosefa. Me leo tala tuspa ia, lewa, fai atu Iosefa i lona ainga. O au nei o le a oti a o le atua. E asi mai lava le atua i ate outou. Mana aveina outou ai le nuu, i le nuu na tauto ai o ia Abrahamo, Isaako, mai Jakob. Amen. Mai le Iosefa, ia tauto mai il whanaunga Israelu. Mi ia le li. Tauto mai il whanaunga Israelu. Tau te o foi ma ave o wivi. Amen. Ona ote i leo tangata Iosefa. I tau sanga e se lau malsifu. Ia le li. Mea lea sa molo watunu pele. O le sa vali o le tala le lei mo tātou le asu. E asi mai lava le tua ia te uto. E iai lava le tua ia te i tātou. Amene. Ai foi se ainga o loo. Asia il malanga il Malū ma le oti. Ai foi se ainga o loo whapena ona whawhiangai mani whawhitauli. A o ni lui tau o le nei soifuanga o loo tātou iai. Mai tala Iosefa i ona ai. O le aoti oa. Ai asi mai lava le tua ia te autou. I autou loto te tele. Amene. E le whaingofia il wholaunga, e le whaingofia il tātou walawina. Lo ainga il taeao le. O le sa wali nā il tala le i mo oi. Aua ne ngalo i ate oi. E asi mai lava le tua. Tau whimau. Tali tonu pea, whaatua pea. E asi mai lava le tua. E la te whaia lona whina ngalu. E whaapei o na whaia tuai o sefa i lona ainga. Usoi, aua ne i ngalo i ate outou, o outou na whaitonga fiti i a leanga ia. A o le tua na saunia le mele, ina ia whaia o ma whaaola i ate outou. Whaamanuia mai le tua le nei asu, o a mai oe le leitaeao, tā pena oe le tua, saunia oe le tua, e whai ma whaaola i lou ainga, e whai ma whaaola i lou nuu, e whai ma whaaola i totonu o lo siu manga. E whai ma whaaola i totonu o le atu nuu o lo e nofo maumawai. God bless. Aone ngalo i ate oe,
ia o le tātou Malū taeao faaleagaga na mana tua le au na le tua lau tatalo sunga whawhengai ia fiu ia o loo whawhengai ma apupusia o tofanga ngase o tino ia na ia mana tua o ia lau tatalo whaamalolonga le tua sio tātou tamaa maualo na malosi maualo na lau lelei toi whaawau tātou po kalame peo na iai ia o leiva yaso malewa yaso fou ia o le a whatulanga tulava il tātou au nanga nei ia il tātou por kalame ia e tusa male to seo le sio tātou tama ia ono o ngase tino malisi fuanga tono le aina tau puleola i le lofo le li tātou toi wheiloai i lona malosi malona lau le lei malana wha malolonga mai le tua ia on toi wha wau fo leo tātou por kalami ai avatu i sio tātou ainga mana tua ane sio tātou tama sunga whawhengainga ia fiu i lau tatalo God is with us e iai pēr le tua mai tātou. God bless. Toi whamna tatu sio tātou ainga ia tātou malanga mo Israelu whainga ni tausanga ia o loo te tala pele a wanoa ia ele o toi umistaimi ia o na tapunia leo le wanoa ia o loo whatulanga mai ele airline ma tātou ofisa Israel ia e a whai eise mo i mitinga ma se fuafuanga mo oe e te fia malanga li nupa ia whaafsota i mai tātou ofisa mai a tau nei la autou auna Pastor Mike te lofa tele motou soifua mai ia manuia. Talofalava, shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom.
ia talofa Samoa na tunu pele ia fa talofa atu le fiafi o sua la ulu le fo matamua sa longa i fo fanga ia palauri ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu ma le lua afe su valu ia sa ia isa no malanga tua i 𝚟𝚑𝚍𝚎 Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei ia tonu fo lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia po no le atua ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi ia le mi le lea lua afe lua lima lo fa pena na ia fa moe le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga ia se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on ao le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea Samoa a e fia loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia lo no le leile tato te malanga tu ai ia Israelu awane ingalo ia te oe famlianga le tua ia o lo tatia yo talima ia o ta ua la volo ia il fuanga fa so tai pulenga tato Global Kingdom TV ia mapuki e lo so vanoa awane ingalo o se fia na telefo ilo nei tangata ona ele tasi se site lo fa pena ona tala no matus pa ia o tausanga umalava ia lo malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologists ona maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia ile nganga ma misia i nupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia lo fungia le tua fa ma ia fuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu il fa moe ona o Yesu. God bless you. Bye. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝, Pulevinaka, and Shalom. My name is 𝗵𝗚𝗠𝗵𝗚𝗡𝗏𝗚, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝, wa pa anga to Global TV so se to le lang ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesulfa na o malanga 𝚟𝚑𝚍𝚎 ia e se tawo so o le atua ia o se mesa famoni na ia ole te la mea le lei uma ai o se o le mango fua ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia e awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo talo le tua ai ma na ia fo o te soli fo i au le tua sa fa malanga lu ia te to ne mo finish fa malanga ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Kristo. Amen. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians.
And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say, going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. 𝚘𝚙𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝗥 Malū Samoa. Ia o lo ingoa o ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa vanoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se tawhatupuina lava le fia ma le oli. Ona talitonu ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vai matulau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 Wha i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga fwoi whawhengainga pe o na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai fwoi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua. Ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia. Ia lo wawa noa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le suafo Yesu. Amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa ua o maua e mawhai ai o na o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafia te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai pei o na o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wawa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.